үйрен көтөн долгуян тураммыт ырах моматтан айынан келбиппит. Ол курдук беге бу бүгүн Ярославский атынан түмелге опсая 5 седях экспонаттын алан турарабыт. Ол курдук персидский шкатулка бар, 1911 сыллағы бу манна церковная лампаданы агаллабыт. Оннотон старинный ключ денен бихе касыджар касыллагатын пока гелелик бит бахарлалик оттон үйрөтөжөбүн. Бу күлманлык күлүстер эми Нуччахиригер, Нижний Новгородка, Томскайна неген оңхуллаллар бит. Оттон өссө үйрөтөжөбүт. Кантан келбит болон сөбүйден, онтон салгы көрөрөбүт боллакка поддужный колокольчик бар. Беги түмел битигер поддужный колокольчиктер опсая иккелер. Бу билген агалбык манна карата тура. Мялкин ден темир уха бары бит урут. Ол кени туһунан комуйогын историяны агыяк тылынан кире сылчар.